Ahojte ľudia, som Norbiteme a dneska z vás vítam u Return to Bloody Nights. Toto je fanmade hra od Five Nights at Freddy's a práve je tu Fredbear's Family Diner, takže to je Fredbear Spring Bonnie. Takže tu máme Story Mode, tu nie je prvá noc, ale Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, potom tu máme Payday, Saturday, Challenges, tak to je. Nepoznám. Custom Night, Game Modes, Extra, animatronici, lokácie, cutscény a to neviem. Achievementy. Dobre. A my ideme na novú hru, takže pondelok. Hey Henry. William, it's good to hear your voice again. How have you been? It's been a bit stressful, to be honest, but just busy with the new animatronic project. It's going really well, and I'm excited to finally open up my own restaurant. I see. Well, we've had a pretty good run with Freddy Fazbear's Pizza so far. It's been doing really well. Yeah, I've heard. I'm actually a bit jealous, to be honest. I really want my place to be as successful, if not more successful, than Freddy's. I'm sure it will be, William. You've put a lot of work into this. Thanks. I really hope so. That's great to hear. I'm sure it'll be a success, but I wanted to talk with you about something important. Sure. What is it? I've been reading about some incidences at other restaurants where animatronics have been malfunctioning and causing harm to visitors. I want to make sure that our establishments are safe for everyone who comes through our doors. And especially yours, too. I understand your concerns. Rest assured I'm being extremely careful with the programming and engineering of the animatronics. Safety is my top priority. I still want you to take your time with the project. Rushing things could lead to mistakes. I promise I won't rush anything. I want this restaurant to be just as perfect as you do. But I do need to move quickly if we're going to open in time. I know, but please keep safety in mind, above all else. I don't want any accidents or injuries to happen. I understand, Henry. You can trust me to handle everything properly. Is there anything else you wanted to talk about? No, that's all for now. Just keep me updated on the progress of the project, okay? Will do, Henry. Talk to you soon. Take care, William. OK, takže tu telefonovali William, Afton a Henry. Oh, wait, what? To byl Spring Bonnie. Look. Oh yeah. Hello there, I'm Waffle Brokey, the CEO of Fazbear Entertainment, and welcome to Fredbear's Family Diner, the job of your dreams. Or so I hope. Because many things are currently happening, and I can't personally be present everywhere, I leave you these pre-recorded messages to cover any questions you may have and respond to any incidents that may occur during your night shift adventure. You might be asking yourself, Waffle, just how difficult is this job? What was in that phone book of a contract I just signed Dobre, today? takže tu vás vítnem. To máme... William Afton, my hráme za Williama Aftona. To je fotka, Henry, William, Lost Chelsea, Charlie asi. Still missing. S vami sa to dá? Dobre. Tu sú také kľúče. Oh. Dining area. Takže 27.6. Pre Čechov 6.27. Nie, počkaj, tak nie, no to je jedno. To je 12 AM, polnoc. Toto je Spring Bonnie a Fredbear. Dobre. Arcade Corner. Entrance, ok, takže tu máme východ. 4, Central Hall, dobre. Restroom. Takto. Tu je Paracent Service. 7, Left Hall.
Right, OK. Tu máme look back. Kto si? Puppet. Puppet je tu. OK. O, Sonic. Čau. To je kto? OK. To je asi Bonnie, toto predpokladám. OK. Takže aj tu nás niečo bude naháňať. OK. William Afton. Máme taký certifikát, vysvetujem. Toto je 11.6.1979. Fúha. Nič. Dobre, tak poďme pozrieť kamery. O, je najem. Super. Keď bude Bite at Freddy's časť 2 100 zhľadnutí, tak natočím časť 3. A to si myslím, že je asi posledná časť. Ako posledná noc, alebo jak to vyslovuje. A čo také, ja nechápem, prečo to tak je. Ok, takže toto je stará kamera. Takže toto je rok 1980. Počkaj, je 6. a tu bolo 11. Hej, takže už máme rok 1980, hurá. Nie, či mám byť pri videa ticho, alebo nie. Lebo u Five Nights at Freddy's 2 Open Source som mal vypnutý mikrofón, keďže sa mi už nechcelo... Ty si kto? Nechcel sa ešte raz natáčiť, tak som to dal takto. On sa už hýbe. On už štartuje. 2 AM. Springboard žije, dobre. Dobre vedieť. OK. OK, sa zapozeral. Tu máme Fredbeara, tu má gitaru, tu má mikrofón. Ty máš ty gitaru. To je tak rozmazané, nevidím nič. Áno, staré kamery, no. Ty ku mne nechoď. A tu. To čo bolo? Počuli ste to? Aha. Ono sa to ešte hýbe. To v normálnom frávku není. 3 AM, dobre. Čo je? Dúfam, že tu bude toto. Zabiť ma to bude chcieť taktiež, tak to je taktiež zle. Tu nič není. Toto je asi ten Spellbook Black. A to je taký veľký. OK. Dúfam, že sa v tom nebudeme skrývať. Tak toto je, tak on má teda klobúk. Wow. To sa čo za zvuky? To je Parts and Service a to dač také, to sa nohy. To sú také veľké nohy. To je také veľké ako tvoje telo. Prečo to je taký veľký? OK. Nefunguje. Kde je? Tu je. Aký veľký, tak my musíme byť potom takýto malý až po jeho ústa. A my vieme, že teraz je rok 1980, tak o 3 roky je Bite at... Počkaj, jak sa to vysluje? Bite of 83, či 87, ja už neviem. On zmizol, on je už tu. A prečo sa opiera? Keď mi sem vode. Toto je to. To si toho nevšimol, to robí tie zvuky. Dobre, zachránil Freddy. A Fredbear sa nehýbe, dobre.
Sa zľaknem, keď sem vyletí. Ideme robiť blbosti. Poďme sa ľaknúť. Ahoj. Kedy jem, ahoj. Stav bojím. To nikto iný. Okej, on je už tu. Nie. Poď už. Mám husiu kožu z toho. Poď. Idem. What? Hello. Keď už dole je čisto a toto je... Nehýbe sa. Takže je čisto. Yes. To sa nebude hýbať nič. Kontrolujeme dole. Nič, dobre. Wow. Boing. To sú až taký, to sú tie isté tela. Okrem hlavy sa iné. Yes. A teraz 6. Good morning. Dobre, takže prvú noc máme a ešte dajme tu druhú. To hýbeme. Aha, čuku. Dobre. To je ten nad duchovček, sa to volá, už si to pamätám. Dúfam, že to nebude jumpscare, ale si vyletím zo stoličky. Dobre, asi duch tu bude v tebe. To je úst, kedy čistili zuby? Okej. Dobre. Takže, no, ty nepôjdeš po mne dneska, no. Okej. Takže, to je kto? To je tento? Fúha. Okej, máme tu Chills Day. Hey, William. How's the progress of the new location coming? Hey, Henry. Everything's going well. The animatronics are on track, and I'm confident about meeting our opening date. That's good to hear. However, I need to emphasize that safety is our top priority. And we can't afford any mistakes. Pressure to meet the deadline might cause you to rush things. I understand your concern, but rest assured that safety is always my top priority. I know what I'm doing, and I won't take any unnecessary risks. I hope so, but I've been hearing some worries from others that your methods of work could lead to some problems. They're also worried that your recent divorce might affect your judgment. My personal life has nothing to do with my work. As for my methods, they have always worked in the past and will work now. I have everything under control. I see. Just remember that I'm here to support you and the company. If you need any help or advice, don't hesitate to ask. Thank you for your offer, but I've got it covered. I'll keep you updated on the progress. Please do. And keep in mind that safety comes first. We don't want any injuries or accidents. Of course, Henry. Talk to you soon. Take care, William. OK, takže je kacinka a už idú dvaja. Tu je ten, čo bol dole. Pupet. Dobre, vás musím zbiť. Hello, it's Waffle Brogy here, and welcome to your second night on the job. You seem to have everything under control, don't you? That's what I like to see, someone who can handle... Počúvať ja nebudem. Tu má čisté zuby a... Je. Tu nie. Tu ich ani vidno není. Keď sa budeš hýbať, tak ja chytím husiu kožu. OK.
Neviem to robiť blbosti. Je to nič? Zvuky. Prečo sa nepostavíš a toto neodniesieš sem? Sa tak aspoň nebol. Poď ideme. Už sa to hýbe. A nie. Čo sa hýbe? Aha, papet. Kontrola. Kontrolujeme. Nikto nič. Dobre. OK, meno AM. To je výborné, keď má meno AM. Vynikajúce. OK, to je sa ešte stále na pódiu. A je no AM. OK, takže, dobré. Nikto nič. Teba som si nevšimol. Čo máš čierne oči? No sa aj koše. Dobre, kým sa nehýbu, to treba využiť. Do prčí, tak som to zakríkol. Tak už sa hýbu. Freďuľa sa nám to hýbe. OK, tak je to nič. Budeme rozklikať nič. Rozdiel to, že sa toho hýbol. A ty zostaň. Bonnie. Spring Bonnie, sorry. Zostaň. Ale počkať. Ja viem, viem, ako sa skončí FNAF, že zhoria v... No, myslel som posledných 6 FNAF, čo bolo. Ja viem, ako sa skončí. Takže ty nebudeš určite takto. Ty skončíš... Ty vykrvácaš, ale táto postavička, asi za ňu hrajeme, vykrváca. V sprintlockoch. Takéto sprintlocky boli, tak to je bomba. Teba využijú vo FNAF 2 na... Počkaj, si to nepamätám veľmi dobre. Proste ty skončíš, ty neviem, kde sa stratíš. Ale viem, že ty zhoríš potom v 6. A ešte sa objavíš v Security Breach a aj v FNAF VR. Takže ja predpoviem budúcnosť, no. Hej, keď to viem. To je fanmade, takže... OK, takže... 3 AM a nikto sa nehýbe, tak aj zostaňte. Budem sa pozerať a možno nikto sa nebude hýbať. To je dobrý nápad. Ak sa ešte niekto druhý nehýbe. Pozriem sa na Peta. Dobre. Ne. Prečo som sa pozeral? Tu prdele. What I am doing? I'm so stupid. Okay. Keď 3 AM, ešte ďalšie 3 a hotovo. Dúfam, že sa ešte nikto nehýbe. Ty ešte pôjdeš sem a ty pôjdeš už asi, neviem, asi sem? Neviem. OK, zatiaľ vás tu mám obidvoch. OK, chillax, oddychujeme. Za chvíľku sa objavia pri mojej kancelárii. Čo som spravil? Čo sa stalo?
OK, nič, nedržím myšku. A uvidíme, či ma to vyhodí. What? Generator cheat. Ja už viem, ako to je. Keď máme dlho toto, no tak sa tam objaví, to nebudeme práve mať. Tie zvuky nie sú príjemné. Sú strašidelné. Nikto nič, také tíčko. Dobre, tak dobre, už nebudeme chillovať, už končíme. Musí tu byť aj tá strašidelná atmosféra, nielen chillax. Takže poďte, budem klikať na tú istú kameru, aby sa Bonnie hýbal, lebo Fredbear. Teraz si všimnem, že to není Bonnie, ale Spring Bonnie. OK, nič, nikde nič, dobre, už ma to nebaví tu klikať. Proste hýbte sa, alebo nie, no. Tu, počkať, ja viem, kde máte vy faninku. Máte tú faninku. Vy dvaja máte tú faninku, tú najlepšiu, alebo tohto. Takže v prvej noci si ty bol už pri našich dveroch a ty ešte nie, ty si to ešte spal, spinkal. Takže podľa dverí, ty budeš chodiť sem, Fredbear, a Spring Bonnie stať auto. Dobre. Dobre vedieť. Wait, what? Wait, what? Wait, what? To je tá hudba. To čo bolo? What is this? Už tá hudba nehraje. Čaká, tá hudba bola na FNAF 4, nie? Tá hudba. Oh, Fredbear. Oh, nie. Oh, nie, už si idú pre mňa. OK, už zvuky, už pas zvuky. Už si idú pre mňa, už mi idú zuby. Alebo nie, alebo by sami seba. Good morning, 6 AM. Dobre, jej, vyhral som, no. OK. A teraz Spring Bonnie ho kontrolujeme. Tak poď, krásne ti to skontrolujeme, aj tam dole, what? Ty tam máš drevo, si z dreva postavený. Fúha, tak to ti netrvalo dosť dlho. Ale nie, to je asi železo, len to tak vyzerá. No tie zvuky, to sú také neuspokojivé, to je to skôr to scary. Nemôžem ti zobrať klobúk? Nie. OK, takže toto by bolo dneska dosť. To je prvý diel z Return to Bloody Nights. Nebudete dať like, odber, aj zvonček, aby vám nezmizlo, či prišlo hneď moje video, ktoré natočím. Takže ak to dáte, tak budete borci. Alebo ho iba daj, to je také ťažké, dáš iba subscribe, odber a budeš frajer. Takže čaute!